душанбе лайф тақдим мекунад. хош духтур чӣ гуфт? ту ба ман гуфта будӣ ки агар сухани хуш гӯям ба ман тӯҳфа мехарӣ. пас чӣ мехарӣ? ҳарчие ки мехоҳӣ. пас меравем. ана инро бибин. як дақиқа ту тамошо кардан гир. аз ин пас мо дигар вохӯрда наметавонем. барои чӣ? барои он ки ман ба хориҷа меравам. маро фаромӯш кун. маро намешноси бас ки беэҳсосӣ ту рафтӣ ман мурдам ҳаминро мехостӣ бе ту пур аз дардам танҳову дилсардам чаро рафтӣ аз ман ба ту чӣ бад кардам беэҳсос ҳама дору надорамро ба ту додам беэҳсос ҳама хотираҳомон монда ба ёдам беэҳсос ман танҳо шудам бо ин дили содам беэҳсос беэҳсос ҳама дору надорамро ба ту додам беэҳсос ҳама хотираҳомон монда ба ёдам беэҳсос ман танҳо шудам бо ин дили содам беэҳсос حرفات یادت رفت چی شد با رفتارت بگو کی بعدی من کی شد وفادارت گریان و نالانا به تو نمیتونم ابری شد از چشمان بارانی بارانم احساس همه دارو ندارم را به تو دادم به احساس همه خاطره هامان مانده به یادم به احساس من تنها شدم با این دل سادم به احساس احساس همه دارو ندارم را به تو دادم به احساس همه خاطره هامان مانده به یادم به احساس من تنها شدم با این دل سادم به احساس برای من به خارجه می روم مرا فراموش کن ба канали мо Zifo Studio обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.